Mi smo dve ideološki i programski veoma bliske partije desnog centra i logična je naša saradnja. Prijateljski, a i kao ljudi iz politike, sarađujemo već decenijama. Naše osnovne vrednosti su državotvornost, patriotizam, demokratija, nacionalno jedinstvo srpskog naroda, negovanje i očuvanje porodičnih tradicionalnih vrednosti, negovanje i očuvanje nacionalnog nasleđa, ali takođe i nove vrednosti koje uspostavljamo u ekonomijama naših zemalja, inovacije, tehnološki razvoj, nauka i obrazovanje. Srpska demokratska stranka je zajedno sa narodom i vojskom istinski osnivač Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je donosilac ključnih odluka u njenoj istoriji, u istoriji Republike Srpske. Od proglašenja Republike Srpske na dan Svetog Stefana 1992. godine, onda preko donošenja Ustava i političkog organizovanja srpskog naroda u odbrani svog prava na slobodu i samostalnost, pa sve do istorijskog sporazuma o paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske, koji je potpisan 2001. godine, a moram da kažem da je igrom slučaja i Božjom voljom potpisnik tog sporazuma sa strane Republike Srpske baš bio predsednik Srpske demokratske stranke, moj uvaženi prijatelj, gospodin Mirko Šarović. Takođe, SDS je bio simbol okupljanja, nacionalnog okupljanja Srba u Republici Srpskoj. Primer kako su se oni organizovali i kako vole svoju zemlju, kako vole Srbiju, je nešto što će ostati upisano u istoriji srpskog naroda. Želim da dodam da se naše dve partije kategorički protive bilo kakvom ulaženju Srbije ili Bosne i Hercegovine u NATO pakt. Mi smo protiv NATO pakta, mi nemamo ništa zajedničko sa tim vojnim oblikom organizovanja koji je bombardovao Republiku Srpsku i koji je bombardovao Srbiju. Mi želimo da sačuvamo vojnu neutralnost. Naravno, želim da kažem da je atmosfera velikih pritisaka danas na Srbiju i na Republiku Srpsku, direktnih i indirektnih, koji pokušavaju da nas približe NATO paktu, ali ja sam siguran da mi predstavljamo i ono što govorimo da je to narodna volja naroda ovde u Srbiji, srpskog naroda i srpskog naroda u Republici Srpskoj, i Srbija i Republika Srpska nikada neće biti članice NATO pakta. Takođe, želeli smo da naglasimo u našem sporazumu veoma važan moment da su za nas i za Srpsku narodnu partiju i za Srpsku demokratsku stranku Kosovo je neotuđivi deo Republike Srbije. Mi smo razgovarali i uvijek ćemo biti za kompromis sa kosovskim Albancima, ali taj kompromis mora i može jedino da bude baziran na osnovama Ustava Republike Srbije i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I želeo bih posebno da istaknem da pokušaj da se Kosovo na neki način odvoji od Srbije bi bili sigurno najveća opasnost i za Republiku Srpsku. Čuvajući svaki metar Kosova, ne dajući ni jedan metar naše svete zemlje, mi čuvamo svaki metar Republike Srpske. To je u direktnoj korelaciji. Ako bi popustili makar milimetar po pitanju Kosova, sutra bi nam se rušila i Republika Srpska. I zato mi čvrsto stojimo
na ovim pozicijama da je Kosovo bilo, jeste i uvijek će biti samo neotuđivi deo Republike Srbije. Na kraju, i Srpska narodna partija i Srpska demokratska stranka daju najveću podršku očuvanju naše Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sigurni smo da će naš narod, koji je pokazao jednu veliku snagu, jednu ujedinjenost posle dugo vremena, da će i srpski i crnogorski narod u Crnoj Gori sačuvati Srpsku pravoslavnu crkvu, da će sačuvati sve naše hramove, sve naše manastire, sačuvati sve naše svetinje. Mi smo ovde ujedinjeni oko toga da nikome u Crnoj Gori ne damo naše svetinje. I na kraju želeo bih da se zahvalim predsjedniku gospodinu Mirku Šaroviću i svim članovima Srpske demokratske stranke za sve ono što su radili od 1992. godine na stvaranju Republike Srpske i na očuvanju Republike Srpske. Siguran sam da će rezultati toga biti još više vidljivi u budućnosti. Živela Srbija, živela Republika Srpska.